yazi ngimbone ngize ebusuku ukuthi akwangathi lo muntu ekuthiwa uyangifuna nje lo and ungifunela ukungibulala yabo and ngisiphethe isibhamu vele ngisikhiphe isibhamu ke mina mfethu bese ngingasikhiphe ngisikhokhe bengisibeka ku safe besihlezi sikhokhe isibhamu sami ngisibeka ku safe kuphela ngifuna lo ngiqala phansi lo ngithi pheqe ngiyakhipha ngithi on safe izikhali ngisikhiphe angifake ijacket futhi eArrows ngisikhiphe bese ngisifake ejacketini kanje ayingizi bengicabanga ngathi ongangiboni futhi uyijacket ubastard yabo ngitshela ngomuntu osatshwayo ohlonishwayo mina ma bro yabo engithe nje uthe nje uma ngibona wavele washoyina kuqala wathi yawo na usho ukuthi ngizokubamba ngathi mina yawo ngizobamba wathi mfana wami uyangijwayela ukhomba ba ngesibhamu ushayela yawo lo mshayela uyeza mhlawumbe uthi shayela uyimele uthi shayela uyeza uza kumina ndakezi mhlambe kancane uyashesha and 1 lo muntu usebabulela abantu 2 lo muntu uyigiant 3 lo muntu uphethe forum 4 ngiyamsaba 5 uyangifuna mhlawumbe washaya itepe ezo 1 2 3 ngasho 4 ndazi ngiphethe 16 eligcwele empu